Kristu Yezu akuzwe. Tuzirikane, marayika aza iwabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Dore ugiye gusama inda, ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yezu. Mariya aravuga ati, ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko ubivuze. Luka, umutwe wa mbere, umurongo wa 28, uwa 31 n'uwa 38. Ubutumwa bwa nyina wa Jambo. Ukwiyoroshya ni ukumenya ko Imana iri hejuru yacu, idusumba, tugahora mu gushaka kwayo. Ibonekerwa rya Nataliya ryo kuwa 15 Nzeri 1983. Dusenge. Mwamikazi w'abapfiriye Imana, roho yawe yashengukiye mu nyanja y'ububabare. Ndakwinginze kubera amarira wasutse muri cya gihe cy'amayoberane, undonkere hamwe n'abanyabyaha bose ukwicuza gushyitse. Mutima Bikira Mariya wababaye cyane kandi utarasamanywe inenge y'icyaha, wirajya udusabira twese abaguhungiraho. Murakoze, naho ubutaha. Yari Umutoni Clémentine. Union dans la prière.